Alright, omisho ganyu ni Beazini ZJ kandi ni Nkore Media TV. Kwa kumukutumanya, ningo kumukuma Beazini since we started up to date. We are there kujanti. Tuje twabagitera, tujere twabaretera, abine kibine tukibere, tukibamurikire kandi nimwe mwongere kumanya bikusinga nshangwa no yati kwa gupraza no offices zitu ziri nabasa kuja audio ko media platforms za unonda kuziboostinga. You want to get subscribers on YouTube, want to get watch time nonda kumonitoringa. YouTube ya utandike kwa sente, just come to us. Wechora akore tere na mbeje yo kureba hansaha ningashi otufollowing ningashoro nde Beazini ZJ tubentu kwasaganyeza kurunjera izoba twatujya mu rembo rwanje urwambarara urundi kurira nyonka serebu warwe twatayire wa studio ya Hero Beats hanu yakakoba around so kuna ndi kutayayo nshangayo omurasta Big Star. Yeah, omunene Big Star. Yeah, from Muganja Music. From Muganja kotire chaza chikono. Nonda kutachaza chikono. Kwegamba zinange ndi byange. Mcha dreads. Mcha dread. Okay. Sigama afanagana bwati. Ine dreads. Zinoza Big Star nawe. Tegera. Alright, Big Star ni watu washangaha aha studio anu ya wa Hero Beats. Hero Beats. Hero Beats. Hero Beat. Yeah. Right track music. Right track music ni watu hano yakakoba around kandi Hero mwena numanya ugwene hits nyinje zako zire kandi ni watu washanga Big Star munene simanyo bo kitegera. From Muganja Music. Atenga tuli mukwaka. Sirimu kwaka anti esawa tezinatuka mwinesha yezo kwakira ya twaruga hano yaka oluva wano nga tudda kuki kunjaga teri kirala nyowe tikujikosa nate china buzibu tinku bibasa otherwise chechiro kale amanya ne dobozi ze Big Star kwegamba mbuno gambye chechiribo chechiribo hati ekiriko lero twasazeko Hero Beats twakozeko ka track esawa yona mu kalinde fire muliro banzora mufyaba kuture matoka barabuteze kala abali mutula bamwenna nze Big Star omunene from Muganja Music kwegamba nti mpoze Nkore Media Nkore Media tuliya muri birenje bwizoba mbarara Nkore nduko so Nkore wano rumanya wotako manyimu tuliya Nkore Media lero twatuze kole kyesongolo kyesongolo fire muliro bafani bange mwena mbatumirako mwena ne abatanyo kuliriza music kwegamba nti kale nange ekintu nakiyingiddemu Big Star munene taga bako be music mulo nakushanga Massive Records right track music okay right track music awa Hero nyona kushangaho Neria nindigamba kujani yo nabe ni manya mnonga kokati anu ya right track na kushanga wijire kore cheshongo of course tujirengu music okajitandika diari music kale muludemu kwegamba nti mbeni mbani muhuricheriza uraba yayo kwa futere begoma kana nye vibe mporanzino kitegera simabo kitegera ndeba nti kwenyine kintu nikola ki ninche basa talent nje huramwe jantire kantandike kintu eki today na recording my first song Rizo achachige cheshongo cha utokuwa na shanguru ko shongora izina Nyamutoro yamani Nyamutoro ne bajja kusiba kosoko kaleke na hururu kumweshongora akosoko kaleke bajja kusibira bwerere biri muno kusiba mwebiri ebyo tebibula mwana yamani kashata echeshongoro chiwano recordinga chachige cyo kubanza it is my first song nichi echeshongoro chi anti title yacho Nyamutoro ye title inate tujja byogerako nnyo mulinde wayeshongora Nyamutoro ko kabachirinde title ye cheshongoro Nyamutoro ye title ne cheshongoro cyo kubanza it's my first song otwire nkashi kale kwegamba nti kizana kale mbendi used na music already mu kibugo mbaye bande baleberemu kyonkaniza nafunamu ebyanfula mukache bize nanye nabanza natolokamu kitegera so hati niza jombu izwire uja kutandika disco
Big Star. Big Star munene from Ganja Music. Abakutura bari Nkore Media oguno bamweta Big Star kandi abantu bamwizi nyongera kubijusa onare Ronald Bataringa ya abwa mwizi sub county abantu bamwizi ababushwere na nebicweka byone byehinguririzo ogwe no C5 kasara 2026 mu murebere kimwe kandi abwo burungi na n'intunguka ya mwizi wachiriye bano mwita DM Muswaga kandi niwe akutukurura anuyo mu company ya Nkore Media wabara arebe agamba DM Muswaga no wakabi eyo saba mwizi waje rotokara Ronald Batamiringa yebi 2026 chebera tikinga tugende so ni checho Big Star twagaruko wawe wado music yoje tuire muno juhurira uri kujitamburira mu kongota katandikire ngasatandika yimba utandika abwenci washara mu kujango ko tandike hati cyane tajanti today ntandike of course no banzo hurikiriza de no banzo manya hati nyowe ntandikire nkai jotunyo basa futandikira nkai ndete style ki deno chumara kumanya ebyo byona bama kubifuna utandika redentire ni soma master zini ziremu mantati nareterwana na hamba sabatera that is hati ndebengu this is the right time tutandike kintu simbule mbalasi no hati disco watandika no tera music style ki anti music nze gwenyimba leka kaimba kasoke kafulume baja muulira nubaza ko manyira style yoro mnoyi abo muntu yarebe birosita na ikana tekatecheraho maybe reggae aze simba reggae no ingaraga yase isoche kanyo ndio nkunzerere ni ndio kunze nigo ni ndio munyichereze y'abarosta ni we Rastafari man enjize tukore yaja abiri mubanga asa tukunyama jawulira Yamani. Okay. Kandi tubatura umuntu mbanjurira twamushanga right track music kandi mumweta Big Star. Niwe tubaganira kandi nyuna nindaba mukashanga talent nyine kutandika jwate nabajera kandi mbagambire ntati we are back big and better than before. Ntonjara kuramuteza kimwe abantu abakunda kuviewingana no kureba ibintu byitu abakunda Nkore Comedy Limited ya MC Mashowe ko Mr Life kabaka nabandi bana bako bari mamwe bakuzana basara. You can go there on YouTube kandi nabo oba subscribing utandike kushemererwa na comedy zabo zibakora. Wareba wake dishari njoro batahibaho. Big Star tukiro kujana tuhendera akubantu twenda obuwaja ngo watandika ncereka tujaguma tuje tuganire n'abantu mulo iwe oyetebekanisiza industry yitu ya western Uganda maybe etontaka chiburizi no ndakukoshongoro mu western Uganda o country anti kati temuli byagamba ntino genda yimbira mu western babichi nze nyimbira ki bantu bonna ahora beno sinzirira njabanga nsinzira wano mu kibuga embalala so already industry one osinzira no part of the western entertainment industry so how are you ready oba we oyeteka techirota na competitive market yitu inejesha kuba bana bari mundu bakora abana tebashitami how are you ready anti ekiraboreke kugira nti mbembete bekanise track etu akola rero amara kusohora muza kukirebe mulembe ntwenye nogo muyaye kuza kukitandike kintu eki abanze yakola ki yaye sortinga that is track niyo yaboreke cyenyine kindi echo kubanza byo naho ari nkumuntu okuwa inspire nje kuja ngo utandike Discord kale bakuye balonka nabira babobo male bano Barake Dube nibyeshongoro cyo kubasa kutweshongorera mu akubati wayanga kutwechawa kapera sati nteshongoro cyo kubasa kutwamo cy'abantu abaku inspire ndero mu disco ababarabire habe nyuma abo kale nyo tinkunda kwegara ko music wabandi kwinyona nje anti mugumisirize mulinde wakawita akoleki ayize dini yamala kwiza ntuza batera tugenda bakuba music mwe mjahurira alright wakubana nda koragana niwe nabasa kurabira kahe kando wakubana kwenda na kushanga hii hata yakubasa kubana nda kwatagana nanye kwegamba ntino basa kuza media searching a Big Star munene no mu followinga Facebook YouTube Instagram yeni kwegamba ntine nambo zisanga bobo yaga kufuna manager wange namba ziberayo no mukonako then no lyo konfuna which
So hona social media no kusema zinachi Big Star Omunene. Big Star Omunene from Ganja Music. Ganja Music ni ruko direba inabari mabanda bashongozi Ganja Music ni bungi tandikire yenze boss wayo atenze muyimbe mu Ganja Music. So urukwenda kwegita ona Aisha mwachira password ya Ganja Music notekwa kuba noya ino kuba noya ko ino banoteka ho muti mulo otakwa kataku temuli bya kusaga mana obo ino so antino ino laba antino so teka ko muti wata sobola lekayo big up fire turya set konka omushayine bafana aruguru hati nabanga kujahurira MC Waya shout outs to you God bless. Behind the camera Ariyo of Savage Ninga Asumani n'abandi bona abaryo kwabakuza kubana majira kandi tongera kubagira nti mwara talent case zikurgayo mu Western Uganda come through and support them. Tiyine chi kushara kwimukaza TikTok, X, Facebook okasubscribing oboka following artist. Tine chi kushara no gumera data uri kuri TikTok mukorera news za bugi kunkawaza yuka subscribing okapushing omwana nkogu no bakore kintu wala icho gamba ne cyamazima ne cyamane bino kutukunda abatwelavu nito tubesongora sababwa nuduzi musubscribing turode kubesongora mutukunde ebigambo bya byamwe tukwendera Big Star from Ganja Music the bad man ebigambo byanje ebinkwendera nabyo kwegamba ntikale nkoko nabagamba ninga nkoko yana abagambira mutwelavu mutolekeravu tubine byesongoro birungi tuza kubesongora mutukunde nito tukole ki tubakunde tubahereze music mulungi otherwise mwebalo kupagera aro kagambo kamwe kungwenda kubuzaho iwe nka Big Star okurugo mu Ganja Music wajangu omweshongozo okuza kujoininga group ya Ganja Music ayine kuba na no kuba no yaka that is okunywenjaga waliwo kwaka no kunywenjaga bitana ati masada tuyaka masada yagajingira nyenda kubuza ariyo mwenu omwana wanje kuyigiriza ngoma zo kuza ntino umaze kujja ngo yagayingira mwenu hati tuyaka masada sinjaga omwana aryokwe ningo muzira no mwana wari kwenda ko omweshongozi ateka ngo kweshongora notekwa kuba no yaka sibwe kiri na yefe teka mu Ganja Music obo yaka okay I sign out for now. Brace up. Big up.